So elo tu spoia tu se feso le upo le atua. Mo oi o le au lea mo I tātou o lo whauawina pe o nei whalongo I le lava yaso. We go straight into the message today. We go to Ephesians 5. Nau lava ya vea o matali I usu sta I le ali. E ala I whalongo ia ma whaatino lono finangalo. E ia on whalongo ia I le whiau tui na mai ai tātou I whainga taulanga. I want to be taken as a son who listens well to his father or his leader, and this is what I'm doing now. Ia ta pena le ka le si. Upulea na mai el teita. Fai whiau ma le ainga teita I New Zealand ma lalangi atoa. Ta pena le ka le si mo se tianga. May you prepare your church as well. This was a message given to us by Apostle Tor. O langona ina le mea lea. As a leader. Mena ya le ina whapea fo ila wau. Nga lue ma lau au nanga fo stato ngā luenga. Ne se lo ta fia I se atali I ustai ma se awhawhine I ustai. Fo ina wau nau ma tau whai eo I lunga atua. Whai mai lo le whatonunga. Ustai lo whai. Ai sea wau lo le manui o le mea lea. O matua I o malama le whamanuyanga o le mea lea o le ola submit. Ola ustai ma le ola ngā wai. Myself as a father and a spiritual father takes pleasure in those who listen well and obey to his word, and this is why I myself also submit to my leaders above me. Ai leo se mea faule mele ia tia uana o whaia mai lava o ola mai au matua. O matamata I le manuia ia maleanga le lei mai o le atua siota fo I ola tau mawhai le li. I le a onga I ngā luenga I ta longa ia le fuo o mai le wala au o le atua ono le mele nei o le loto o sustai ola ngā wat. And this is not a new thing to me. Growing up with my parents, this is what I did. I submitted to them, obeyed them, and I have seen the blessings, which is why I continue to do so. Na wola mai ai te tono lo wa inga I le mea lea. Mea lea ua o fia I la unga le whiau le nei. O le mota u o le mea ne o lau sustai. It is a very important thing, obedience within families to grow. A fonga la whaitawina le feso lima lua sumal fitu o lo whauau le whiau lea. We now go to verse 27. Ina ia na tu ina ato ia te ia, o le kalesia matango fi lava, e le aiso na ila, po se minumi, po se tasi mea whapena, a ia pa ia ma ia le pona. Awana I fiu lau whaalongo te whaalongo I le verse lea. Langa e pona al tātou wola. E numi o tātou wolanga. E tele whaale tonu I tangata. And I tell you today, do not get tired of hearing this verse. We must be people that are without fault and people without spots or wrinkles. Al mafuanga le po le purpose o le upo le atua na mai ai. E whamama ai tātou. And the purpose of God giving us this word is to cleanse us. Mea na tā ua I le taimili nei. E o olo le taimi o le upo le atua I matua I mata alia le tangata. Ia matua I kilia lau vaai ma lau whalongo ta tala iai lau roto. And this is the importance of cleansing your mind when you come to hear the word of God. He did this to present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, but holy and blameless. E whape whea lana tui na atu le nei e ka le sia ka kia iangi silo. Na specific al tala tatu teitai. I le worship center. A whanga mai worship center uma le lalolangi. Mai tala te tai. E whape whea lana tui na atu le nei lotu worship center I le atua e leise hila, e leise pona, e leise manu minu. And the question given to us, how can we as worship center be presented to God in a glorious way? Au se aonga tāua fwy moisi lotu. Whapesa se kianga ale worship center. Lehai, o le se tianga mo tangata umma, wa whaasafua mai le atua mo tangata umma, ia o umma tangata I le mea lea. E sa utala noa I nei whanau, first flight. A whanga matatu e ka le sia. Ia make sure you catch the first flight. Whailau whenga I o ukafa. Make sure you catch the first flight. Le New Zealand le aluar kaya o pole masinga kuoa I Samoa. Valu whalima e pole valu whasfuru. Amen e. Ia e maua le flight lea. Catch the flight there. Amen e. This message is not only limited to Worship Center, but other churches as well, because the rapture is not just for Worship Center, it's for everyone included. O le New Zealand la ngā mo tangata le sauni alu Samoa.
A le flight le tala no le upo le atua. O le sitianga. Amene. O le sitianga al tamai mamoe. O le tamai mamoe le tala no tala tuspa ia tu se whalinga o Yesu. Le mwhai o ngai kalaina ngā wakangi a wewe. I o ange whalinga ngā wakwe wale. Whai mai o ange. Wale isa se mwhai o na ia te tala ina. Ia wha mau whai no ngā. Whai marko inga lai o le si whai ngai. E lusu whale luma ngā whale. Yeah, okay pole. Don't worry. O mawhai el tamai mamoe. Amene. O na ia te tala I wha mau whai longa. And I advise you today to make sure you are on that first flight. Nei la tai au lea ua toi whalongo mai ai. Whapewhena tui nā tu lea e ka le sia. O mana e whalongo I vaianga mua last Sunday. But today le la tātou whauaura al whaupa lusu wha. Amen. Lusu wha la wha mon mole whaitau mai. O le nei, whapeo na usi stai o le kalesia ia Keriso. Ia whape na foi whawhine ia la tau lavatane I mea umalava. I mea umalava. E laka I fusi whawhingi, e whawhingi. I mea umalava. Ala mo le whai. E ke whewhe whawhingi. E ke whewhe. Me ngā woki ele mea ngā e whewhe. Uska maralo e whewhe whawhingi. Amen. Whawhanga mai. Whai ai. I mea umalava whawhingi. Amen. E olo I mea ia wa makanga pi e a. Ai a whalongo mai whawhingi koe ngā launga e waika. Ai whawhinga e alo sikia o le whakongu mai kuspa ia. Koe whalongo. O le nei, whapeo na usi stai o le kalesia ia Keriso. Ia whapea fo I whawhine ia la tau lavatane I mea umalava. E uma foi luaku ka malo ia. E se kau kurikuri aku le mea le fisangoa mai e kuspai, amen. Langa o kuspai ale ka penga inga kako. Wa e whawhenga waku ngia kalesi. Whawhenga kui ngā kuse kalesi. E whawhenga alu o le sikia. Ta mama oi, mafualang mama o lea. O le upu. O le upu. Whalango fura ia koe whakaumela ilu maku la lufuruong. Ina ia whapa ia ina ai. Ina ua wha mama ina I le whataile ina I le vai a toa ma le upu. Ya. Whaka ele lea. Alau wasimori le ke mama ai pe ka ele. Alau shampoo lea. Amen. Ia por swimming pool. Olea. Ole upu. Amen. Kasa mahanga ia menang sau miskis. Ina ia whapa ia ina ai. Ina ua wha mama ina I le whataile ina I le vai a toa ma le upu. Whapa ia koe wha mama. Le vai ma le upu. And verse 24 and 26 reads, As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Oh. Submit. Kau kia le mea lea wa mai ele koe wha kusa ia le mea lea. O le e ka le sia I le atua. O le whawhinge I le kamaloa. Amen. E le mawhailanga wha mei ke usikai le akua. A ele usikai o le kamaloa. O le whakusa lea ma le example le wa mai le atua. O langa kai inga le mala le whatonunga ia kako wa o feola. Palongo lufulfa. O le nei whapeo ni usi stai o le ekalesia ia Keriso. Ia whapea fo I whawhine ia la tau lavatane I mea umalava. O fia la ngile. Il kai au nga ua. E meso kōrua. Whaitai ai atu o ilu. Whai mai u te atu. Ua. Awa ngafi umaku pesima wa sa. Whai laswhanga ula kali o mai. Whai pese wa vai. Alae sa kau whamai mailo makuele a kōle manas. Rakulo a whai ki o vili mai. O vili a koe whai mai la a malolo. A o le mafukanga whalkua. La ko tina nga po fa mai la le alua vai. O fa o I o nga whakongunga. Mai o e lot ar. O le alo vai ar. Amen. Wa ai ka malolo e ka ko kiuke mal makawhai oi. Amen. O lo ala vai. Au ke loe whai e le a kore wa venga malos pe au sky. Pe au sky. This is the key. Pe o ngofo ia. E le ngau I la unga e whai. Ai whakingo. Whai.
Le ala e fai ko ngolo fali. Le foi lau sau ya o le kalesia, ya fai le kalesia lango le kalesia le kapenga. O foi mai la, o fa mangui ai le kua. Sea mai lo lang mo le mau fa fa ya ki o sokoru. E lo foi mo kia. Amen. Ang kasi ala o visi, o hi ongol fa kungunga. Mai o elo. O ila elo, o le kai kai. Kako ngi sila amen. Tak. O sai alu. My wife, for example, was very ill yesterday. However, I told her to go, and because of her submission, she was very blessed with the word she had received herself. Mea ia le tua ka kaunga e mala malama iai. E ka le sia ia Yesu. Fai mai. O kako e ka kaunga o sikai ia Yesu. Yesu o le tua lava lea. Amen. Pea o le fa finger ka malo. Fa finger ka malo. E kele ia o se kia pa fa peke o sikai ia Yesu. E kele o sikai ka malo. O ka mamlama mai. Mea mongi a Keriso. Come fai, fa finger, come fai. Amen. This is a very great example given to us with the word today. It says, as the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. A fale kong. Pa fonga mai finger o ke popole palasi lungor ka malo. A lo mo ka foi yo ile inga ye aru si kiel fa finger. O lo si ka ka malo. Amen. E la ya se wala. Nga leu fai mai erkus paia. Pai le sides langa leu fai mai kus poi ile ila so manga ko fai ai amen e fai mai lo kus poi fai lo amen. This instruction to us women is a reminder for us to submit to your husbands. So mai la taula male luolimba O tau tane, ia o tau alofa atu ia o tau lava va fa pe o Keriso fo i ona alofa mai le kalesia. Ma fo ina mai ia te ia e fai mo na sui. Sel pa lengi o mea le atua. E le fa pe foi le fa kong mo finga le fa kong o mer ka malo. Mene. Al ka malo la inga ye aru siki ye alo foi la wava. E vai les ka malo ava pe foi le ka ka malo po se fi fa ye ka malo ngai ke la ka kai. Amen. Fai Verse 25, for husbands, this means love your wife just as Christ loved the church. He gave up his life for her. Fa fika uri kele le kupu sa moa. Sa wa ingo fa fingi. Ongor ka malo fa vale valea le sa moa mare la langi ya ko. Maka ko so media le polenga le ska malo le fa fingi. Kuloa le upe ko anga le ai le mamalu mal payo le kalcho o fa ko se kala maka ukia ya o ka malo le fasia le fingi. Amen. O se ka malo para ai. Amen. Se ka malo ang ki fasia song ko lua makwa e para ai ya. Amen. Afonga mai. O le kala al kuspaia. Fai kau. O tau tane, ia o tau alolofa atu ia o tau lava ava. Fa pe o Keriso fo i ona alofa mai le ekalesia. Ke liso le ekalesia, ma kwa alofa o Keriso. A le fola u fai mai fa pe ngal ka maloa ile. Fa fingi. Po le ava. Le ka maloa ia e alofa i la ava. E ala fola ngale u sikai fa fingi. E lo, el fa fingi. O se ka maloa le alofa. Amen. Ele fai ngo fia nga wife o lo makua. Pe ai lo makua. O le makua lo fa eso. Amen. E benga e fiu si fo finga ka fo ya ku se mea. Si ki pule kuku o ma mea a ka malo. O ska malo makua le o singa si fo finga si fa ka u misi mea. Amen. E ngai loa e finge le alofa. Ke lo mo le alofa. A fonga mo le alofa. E le o le upu male. E le alofa Yesu nga kuinga mai mo le ekalesia. Amen. Love is giving. A wakele malama le faso afa mo si finge sang kau kau. Fakau. E vale me wakara le aka. Fakau. Ai fiu se me finge va ku i wa nga lu se me finge fa nga ku pesa vo e ika.
O ye lo ni ma ya ngai ka ka ringa. Ala ngo ka ka ringa. Amen. Ka ngo fi. Fa pali lo ngoko. Lu kwa. Ka mo me lu ka la sa. Ala wa fai. Amen. This is a reminder today for husbands, the same energy, time, and love you put into the things you do for church is the same amount of time, energy, and love you should put towards your wife. O le ska malo, o wa lau fi au le les fo finge. Ala me nga ngo fo ila pa le lo fo. Amen. Ko ye sa ko pe fa ele me o lo ko ia. Amen. Ai fa ia male poko, ai fa male poko. Ele fa pe ala va ia kwa ele, ai ka me ki ala aru fo finge fa ka o me ka unka. Sei que eu vou ir que vai com o aula lei, ai não via. Amém. Maria teu. Amém. Eu pensei vou teu. Jeová lele. Mai mo mai tene Que le nga sala ya amém. Ole va mai se ole va le ole urungali. Langa leo fa ku se ele va ole kalesia mo Yesu. Te vai la ama fainga fa le ya me ya le vale ya oka. Al fa ku sanga le ku ele kalesia mo Yesu. Amen. And husbands, if you are wise, you shall spoil your wife. Manga ya le upule wa ba. Spoil spoil la ilungole lenga. Faya male puto wa awanga ngaro ka ko seriously wisdom priority ala lionga ala poto ikifa ka war ka kulinga ki lo mangai ai le o ele ru ko ai ko ngel kamalo ngai filfili ola ko ka la so la ko i oile i manuka wa fa kula kamaru ka lawo ya Manga ngayo filfili o fiu ka usu ta filfili fe ka ima lua kala. Amen. Manga illa kam. Se vai nga se ho ma singa o ina lo wa. Lo fa ka fakar kambar nga. Yo lo waru me ko afi. Amen. E wa ngai me ke ya viola ava se nga kai la lo nginga me. Nga ko kusal lua kala mo milion ila ma lua kala ila fo milion. Amen. Ya oya ika pa mo folo ngo masina ko fa ka mo fosi me ru kala. Ala ila. Se ole poto na mo ile tu amen. Ala ai le hinga ko pela ya nga. And when you spoil yourself or someone else, you shall do so with wisdom and knowledge. Amen. Se ka wa ka ko lo hola. Hai lo hola, ai hola mo le poto. Ai onga le fai mai fa ko nga ile va Yesu mo le kalesia e ka nga usika ile kalesia ya Yesu. Afonga mai le ki mo le wa mai lo wa lu sikia. Or ka penga ngo ka ko sikia. Ya usika ile kalesia ya Yesu. And this is the very first point we go to when it comes to your obedience, presenting a glorious church to God. The first thing is obedience. Mai lo to makamali ainga ele mfai la nga lu sikia kalesia. Pa ele fai ele ainga. Ele me sau mai o le ainga. Ele o fio le leo ka ko pa mo le loko. Ai o ko la ainga ngale ngoku oso le me fa el fini. Ele o sika. Ai alu limor ka malo ele alofa. Se le fa ngo fio me ale ku Ai malo ar ka malo le fa ele alofa. Amen. Ele vo fa fonga me ka malo lo le alofa le sa mo ka fasika ngai fa fini. Sawa inga ngai fa fingi. Amen. Yo wa foi la se ora o filfilinga fa fingi. Amen. He foi nga ka kalo ile ko filfilinga. Ko ile yo ya ta ka ku wo ye o sa ya ro. Ai o si ka ya lo pole ku le ai le ko kulia nga ka ai ka ho ke lo pole ku fa mama fa pa ie lo pole ku. And Apostle said it starts within your families. You have to prepare your families well in order for you to come into the church and work well together with others. Molola ngai foi ku le ai. Ngai sauro le kalesia fa molola yo le tua e kalesia. Ya ususka ya Yesu. Amen. Ya sauro la ya leo Yesu I loko. Afonga mai o mea umala le matete ina ta to Yesu le lotu.
E kau ngau sisika i le kalesi. Pai lesi leso la las whakakai. Las whakakai ngor kai kai ngā Yesu le roko. Amen. Ia gawa ngungu. Lau sa mai koe o. Pai lesi leso. Ia. Sa e kakalo. Sa e sa kua whaka. Amen. Pakalo fa lesi leso. Sa e sa. E koe fai fai ni vai yaso. A fa pele sa lava yaso ya. Le wai fa longo. Ele alu o si kia pa le uska ia Yesu. Ele koe fio mai Yesu le kingo sa ku ku i ma fa yaku. O ka ko fonga kalo le so valele. E ke manga ko sa Yesu ku ku i. E mai ha pe la mo mo. Le ya mo se mal au perfecta. Ya po au ngam fai fe au ka kupulanga wa kupulanga la mo se la o. Ai koe mai le ko mo se. Ai leo se kai kai minga ya o fico sanga mon mulio poponga e ke loko fa sanga i mose. Mon mau ko ruala kan ngol kuspoia o mose malo ai min ma Elia. E ko au mai ko fa ko kala ele kala le Yesu e kai milia. Amen. Mai o apelamo ya el mago foi fa kasi. Ah? E ke ngā ka sau Yesu po le ia mose. Ha? E kaulanga o se kai wa o Yesu le o represent mose. Kala o winga ngal kala apela amo le maua. A foi sa maua la ngo sala moi. Sa maua la ngo e fa maua lo ia ola. Ah. Sa maua la ngo e alofa. Sa maua la ngo e usikai. Ai nga ke le foi. O kilo. Ia wala saunga. Malo se ore avala o ma pra mo ke pole. E mose. Ma foi lá o pela moia lá o lá mose lá fai nga mose lá e mala por ficar lá cúpula e ele foi lá o mercado cúpula e ko lima ia eu fa nga ingal ke mini amen le 5 minutes sal 5 minutes kasi lua kon fa lima por faiao amen ka cúpula nga le o umanga mai Paulo lo polo fa mamla mo lima le u fa ngainga e ka lai ka le Yesu ela ve apostolo perfeca fai evangelia o fai fe au mal fai au amen ela ya la ia fai au amen la ia perfeca la ia apostolo la ia mo fai evangelia la ia fai fe au ka kupulanga la le waila ha mo mole kalesia o le alu o el sikia o lo usikai o lo sika il te inga Yesu por fa tonunga Yesu so se mea la fa lo o Yesu nga pa ka mo mai e ke le usika ia lo la wa afo e pa ku por sikia e ke le alu se ka le usika ia Yesu amen. And another way to show your obedience or submission is by showing up to church events like prayer meetings and not waiting for Jesus himself to come tell you. Lua Yesu le oro kanga foi o por kuspaia fai kaula kuspaia ma sauele polo inga sauel fatonunga a Yesu a solia la que le uskai que le alu ai va fonga mai kalesia a fonga mai o leta pena ta to ta ua na lo sau le lotu o ta ua na lo tali ino le upo le atua langa le ka penga ka ko morsikia o sikia o le me moni e tupu lai ole kusa kon ngiko lai ko kalongo mai Paulo ya Tesalonia amen ya la foi fa maungia mai ko se falinga ko vai e kupu le mele sa kupu mo mele pele kupu mo o man kupu halu se ki ares kamale fengen kwai amen kupu se ki ya Yesu fengen fo ave ao fa pega forka ko amen olha sa se ki ya ole fengen kwai oi olha se ki fengen fo Yesu olha sa un se ki ka milgei ko vai eu me amonia que riso ka ka e fa longo mai ai ela ni fa ngongo me ngai amen e ai o me amonia me nga lenga foi loko Yesu e sau e que sau que fa longo la le ka penga ka ko. And while we wait to board the first flight to eternal life, you must read and understand the word of God, because there are many examples that teaches you obedience and submission. E ke alu si kia pa e uska ia Yesu kalesia there's no doubt. Kele alu pa le uskai. Amen.
Awanga mga kumamal te inga Yesu ila na lotu. Ole ase me mana o Yesu ila na lotu. Ia usi ka ile kalesia. Amen. Nga eva aila e kupul melor sikia e ke alu le flight le. Amen. E la ko si le ke fi alu le flight le. E ke fi alu. Usi ka ila e fa le si nga ke fi alu. Ia e ola usi ka. And there is no way that you are going to be on this flight if you have no obedience or submission within you. Amen. Lua. Lusulima. O tau tane, ia o tau alolofa, atu ia o tau lava ava, whapeo ke riso foio na alofa mai le kalesia, ma fua ina mai e ia te ia e whai mona sui. Lo waru sikio o lo walofa. Lo mai whakakinga val kange malava, a ia e ola alofa. Ia e ola alofa. Pa fonga mai e ke le alu sikia pa o skaka le alofa. Amen. Ka alofa le silitswe kumu e le alofa. O lo loko ese le alofa. Amen. E moilo. Fale semo. And the second thing we hear about today is love, and the same example was from verse 25, where you should love your wives as Christ loved the church. Lusuruiva, nga le koke ia, lusuruiva, fa fo. A waile ai lava se tasi e ita ilona lava tino, ai peitai na te whanga matausi atu iai, whapei o le ali i foi o na tausi le e kalesia. Ko va fonga mai. Amele. E ke alofa o ia ki oi e ke alofa ia ki oi menga linga ke fa manga ia lo kingo. Amen. Langa ke alofa se ke manga o ia e look good ke manga o ia lo kingo e manga ia. E ke e ke kausami. Me uma e fai o nga ke alofa ia ki oi. Amen. E ke alo e fai la o exercise langa ke manga o ia e malosi. E ke lo me kausami inga ia e ola umi. Amen. Pai ka o nga ke alofa ia ki oi. Pe ia o le alofa le tu le kalesia. Amen. And verse 29, it says, no one hates his own body, but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church. Lo waru sikia. Kasi o lo wola usiskai. Lua, o oyo stanga ta alofa. O le ngai meo le alofa ke fai akua ele umma lo kalangoa e kakue kalesia. Ngai ka ua le mea amene. E fai o lo waru sikia. Sole, ai fa manguia ile akua ya oi. Amen. And to summarize what we have talked about so far, to make the rapture, 1, you must be an obedient person, and 2, you must be someone who loves. Kira kara kuspa ia e mua le melea. E mua. Falongo foi la ia mo petere fal fe poi val. 1 Peter 4, verse 8. Mo petere fal fe poi val. Tava Britania mo pa mo. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Vai falo. Number 1 ile atua le mele o le alofa. Pa fonga fe poi val fa samo. Ia mua I mea uma o na maua e o tō o le alofa. Ko vai. Mua I me uma nga maua e o kau o lea. Amen. O maka o lesi so le mkwa le alofa. Kalo fali se lesi fuku o lau pupula o le pupula le kanka le alofa. Amen. Aka kala to o le mele. A mi o kangaka ngai fa o la inga. Amen. A fai mea le kalesia. A sau marka vai o pula o kala to o le ngi ke wai ka meka. A sau marka mai ursam sui fa pe. A o mai malanga fa ngau ko fiko o mai a ai ka. A le fa mo. O kala to fa ke kai ngale. Tan mea ngai manga yelo fa longo ka kai mo sok ka pas yak lang kala ya ko pa fa pe fo ke le fa longo ye. Amen. Yo. Ba la mi o le se ai nga o mai marka mai ulo fa pe. A le o mai mo la ko ai nga ko o mai a ai il mele. Amen. Ya mio ka. Aya? Se o ka lo fo e. Ya, ngangu fo la fika mai ya. And it says here, most important of all, which means God values someone who loves, which means as us, when we come to church events, go to anything within the community, you must show love, deep love, it says. We now go to 1 John 3, verse 18.
O lesi o le malo ai. Ki ngā fwoi kalinga i lesi ka ngaka ale le alofa ia. Le aise alofa. Amen. I siki vai i le fi whalongo se sia o e papa peke malo ai le meo le alofa. A le se kingo. Le se kingo. I le se winga, e le winga upu. I le o se loko se ka ngaka. Amen. Aise a, whalongo su varu. Lau whana ui. Awana i tātou wala lofa tau o le upu mali ngutu. A o le a mio mali wha maoni. O vai ai. Ma ngai ala ka lato, le vaku per ka lato. Whaka ka inga o kako a inga. Amen. A ea? O akumu menge o makai sa mol malo a. Yo, e solo mua ya la koulu mol a. Nga le upu mali nguku ele isi. Ka mai mea e whai mai loto. Kako wha maongi ma whai mele leiko kongoa. Kako a inga. Amen. O le fi au mai kako ainga le whaolakanga. A ole moli mau sili le mo lako. Pea kau solo mua kako nge whai mau whaolainga. Le kako whai mele lei kako ainga. A whai me mafua mai ai. Alofa. Anga le lei. Amen. Aea? We are reminded today that with love, actions speak louder than words. It says, dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. E ka ma whai whai ma ua ia e whai ma kou ai. E ui ai ngā kele ai ngā whingi ai lese mo ia. E ka ma whai e whai. Ala ma kou whai la ai ngā oi. No wikai whai lese ato le ma kou maliu. O vai o kurunga le ma kou pechu ai. Al pechu le ma kou ai ngā. Ko mai ero ko whika ka kai limas furu mai e mere avi sa mo le maliu. O toi teksa ko ai kadi aku. E whangi maliu kai limas furu. Amen. Sa me whao ngā hai whai ai marking po. E lava se maliu se limas furu. Me whai ngā a whika ko maliu wha mo le more. O whao peo e ole me sa kupe. Amen. Ai kopulo ilo wai ngā ngai la ngonga lea. Kai la ngonga. Wai mo mir so soang ya. Anga le sa whai mele lei les kaka. So le e whea mea le aku. Ai olo pipi olo le whaia mea ia e mawhawhau e. Ile aso le ukupo ia e ala ue mawhawhau e. Mase me ke le ia. Amen. E whawari wari oi. Amen. So le mea ke fua ako ea. Mea ke lulu e kea. A whai me mo. Si se kwa a whai le mea sili. Amen. Nga kupu whole ia oi. Hoka. You expect a good money. A good money. Whaile a good money. Yo rar good money whai akua kako mea. Papio ke le seaki hari mea yo. Ke seaki a uma. O ke le seaki ele aso le whai ai. Ai alu alu ake i aske o kupa sea mingalau. Api se iau maka maka. Le i where ki e wau ia le sa whai an mele o le wakele o whai anga leu. O pasi le sua leu sui kaika. E whai a whak sea mingalau. Api se iau maka maka. So leo maka maka ngako. What coffee. Ai aku ku ngai lunga i ma fola aku le kalesia. E kauranga ma mea. Ko vai, o mea mo ia langa le ka penga le kalesia. Pai le sia o malo ia le fai merkus pa ia le ngau le malea. Aolea. La le wingo le amio. Pakingo. Ko va funga mai kalesia. Amen. Pai le sia sua le pisala le. Pai le ngau le upu e fa ma mai ka ko wa. Fa pa ia ka ko ke wa ka ko inga ia aro sekia. Amen. Ele ngangea upu pe ale sekingo. Amen. Nga ngalengo oke mo wika kurungon mako ele fangi maliu lima sefu. Amen. Le ai e olo mo maliu ngo ka ya fe ame fai. Amen. And we link back to our families. When we talk about families, you must be faithful and truthful when it comes to love. Because remember, the measure you use is the measure that will be drawn back to you. Se serka uongi mea pa ka kulo Nga leo whai mai usus kai le kalesia ia Yesu. Pei o Yesu voi le kalesia. Le alofa mai pai le. E skai au kako ai alofa mai. Ai alofa mo Yesu le kalesia. E le foi la o meia manga ngai ka penga kako morsikia mo skai lua alofa. Amene. Ko mo as famau nga makai o lufu lua. Matthew 22. Awang e koe malo hasi alofa pe ai u. Pafonga, koruiva.
E whapena fo ilona. Lona E lua. whapena fo ilona lua. Ia. E te alofa atu i le lua te tua Yo. oi. Ia peio oi lava ia te oi. O ko fa fonga ye. Amen. Ya lo ko o ngai o ka fa lesi lesi o oi. O oi le me kus poia. O oi lo ko oi. Amen. Se wa ko o ngai o ka fa. Amen. Ya le ngo ka fa ku so o ase ai mo se me vai se falawa. Yo. O ya si ngai ka ngaka. Fa ngai ka mama ngai ki nga. A ko le foi me o sole. Ele o ka ko sikia. Leo. Ini loko mai fa pupu pe ai, a ese ko pe fa. Wa umaga ko ke lo po ya mai nga ko pe alu sikia. Amen. Ba ile fora ko fa ko mele. Sui la va ile kupe. Sui. Ala nga sui, la nga le ka pengo e mor sikia. Ole vai ale si kupe o se ke alu se me se mako ai mako breakfast nga nga fili o le utau nga mako momoenga o malas fa nga o le la va ko o mai. Mako breakfast ka ya o fa ko sole. Fe le ora le kio ama nga le ora al palang. Ya. Wala mo ke fa ka breakfast le ka ru mai se fia ka usanga ka fa ka breakfast le sa. E mo nga solo mai palang, nga solo mai senga, nga solo mai pa ela yang sa mo nga solo mai. Ai sa mo fe mai fa puku ha ku pe mo fa la velavi. Amen. Le ka ko ora le nga ola mai wa ku sui. Amen. Me nga fa ko si lo mo ko va so ele ka filme ke ol mako fa do your best. Alo wingo la ka a o wola. Kwa fully fa me le mo wa o wola. Amen. Wa pe pelo la nga mo maura la fa pe woki. Amen. E pe pelo pa le fa la nga pesta o wola. Wa ba fa nga mai. Yo nga kang ya ko le ma fa ka ngisi ma ka lo fa si fu fingi. Ka lo ba si fi. Amen. Alo kai me le sa wola e fa ya me le. Amen. E ma fu mai ola. Alofa. A va fonga mai, pero ka lenga vai ole. O ke ka mali ya. E la o ko ka ku ile si fa pe nga u loa ka mi nga ola si fol ku ole a ve sa ngai pu vai. A ola foi ala ska ka vai. So ngai me ka ke foi ko ya ko fa ka ngo fi fai. Ko ngole a inga vai a o yelu ki nga a ola mu yo ko le fi ola ko ki nga. A lo fa fanga lo ki nga. Fanga lo ka ma. A fi lo ngoloko. Amen. Aola. Aisha ke mo miel manguia. Ke mo miel fa manguia mo wala mango e fa yesa mea. Ya baila o ki kamaling ya. E kalesia la si vaenga la sa isia. La kola yesa ngal muy as fal kuwa ele ya lofa ya. Ya la wo fa pe uso o le wa. Le vango amen. Le vango pe nga foi fa nga wi maku i fa nga. Fa finger ka malo fa fi. Bele ngo fa ko ngai vai fa malia lo ko finger ar me fa bai a lai ola. Yo ke fiu ko kangi ka malo fa lo mo lo wa fi la ko lo fa lu. Amen. Wan. Fa le me seli mo ia lai ola. Amen. Amen. May you do your best while you still have the opportunity. And the words says today, a second is equally important. Love your neighbor as yourself. Kangi ya kangi se ko maka kala sun maliwa. Ya le mo inga ku se finga ko so le simbe. Amen. Pe pelo ya. Amen. Kolu. De wo e mo le anga le. E pelo su ko. And I go to Hebrews 13. Ole alofa lua. O ka penganga le ka ko. Ole kolu ole anga le po le generosity. Su ko. Alfa pula suong, e pelo sukor suong. Awale ngalo ya te o tau o na ngalelei, malolo fatu. Awa o taulanga fa pena e fia ai le atua. Ke lo kaulanga me leli. Ke lo le mon murga ka ngalelei li malo fa. Or kaulanga ile ko le me le fai. E ke ngalelei des ka e merkalo kus po yo kaulanga ye fia ile ko. Le o ke au ka mo le ngale le so le mo le alofa o le ka mo ya pa fa ko ave se mele ka le ango ka sa ka ko lo ku fo yel mega muy fake ka fe au pa fa ya ku se me va pega ko vai foi lá me la ka ngara o le po fel me la e o ngol mo le alofa ele mo le se ngale le ko va longas Awale ngalo ya te o tau o na ngale le ma lo fatu.
a wā o taulanga whaapena e fia ai le atua. O le ke su ese me fia ile ko ya o ya. Le mo ngir ka ya ngi. Fa le siles o le ngale le. Pe ngo fia a kali mo les o le lofa. E alofa le si ai ngale le les. Amen. Wa ya kuli mai kai le alu le utu. E kuli mai kai. Kele lo o kei. Fa ka lo hanga e halu anga fi. Yo si lo makua. Ai longo ko fa nga si lo makua le tole. Amen. Kele lo halu o kei. Vile ko kala fa mai la wala mala vale le utu tole. Wa sa wala ka vale. Mai poloka. Amen. Kele manga misil fa mang yanga malo makuar ngi. O wala o mai ma kwa wa ave se kupele kale se lo ko fa mai ko le ai fanga mai ka va. E kai aku le utu la o wala o ko mai ku wak makmaro. Ele nga se la un ngang folfola. Ko fa fonga mai. Ele nga le upori. Amen. Ale foi ale kale se men ele o ka ko siki. Ele o. Amen. La mo wala ka kuli ku nga wala la ulia. Sa fia ai ele ya. Sa fal mai ele ya. Sa le la wala va ele ya. Ko vai ai mere. Ola ai ko kongol ku spaia. Ai ko e ole fai. Ko e ole fai. Amen. Ya bang oi makui ko ke fenga. Pai o ko makui o ka ko makui o banga. Nanga o sai ka ko lau se fafanga. So sangi ai. Amen. Do not take the chance that you have lightly to take care of your elders. Make sure you love them, obey them, and show them generosity. La kala palang ile me le pero su ko fe pusuo. And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Oi, sole. Ma ya le kusale le ya mal fasa. Wasal fasa mo. Awa le ngalo ia te o tau o nā ngale lei malolofa. A wā o taulanga whaapena e fia ai le atua. Neglect. E fai se mane le ngalo. Don't forget le ngalo fasa mo. Neglect. O ke musu. Au ke musu e fai mele lei pe or kala al poko or kusia fa ka ko ro lusu fiku fa fonga ko ro lusu fiku o le mole neglect e musu e fai pe ke ka fo e se mamaho mal fasa mol mai o le ngalo le ai o le fasa o le ngalo don't forget le fai mo fa per ka ye mo ko ka kusa bo nga sau palang ya on pa o fasa mo nga koi an neglect e musu e fai e sa le ngalo roko ai ulo loko along fa ko ku se fa ka ko fa polusu fiku Awane e fa fiti se mele le ye o te tau iai ya o mawhai ona e whaia. Ai fa longo lai o mawhai so o ia ele whaia ko fa ke nga mawhai e halanga le whaia le anga le loko Awane e fa fiti se mele le ye o te tau iai pe awa e mawhai ona e whaia. Ai fa longo amen. Uma fa merkus poia o kau langa fa pengaia. Fia ia ile aku. Amen. Ya ko se kam fai. Le opportunity. Amen. A ola tangata. Ile sa nga e maliu mo yes tangata ile ya se beng foi ia. Wa amuia ya lo fa ku awaya. La unga lunga mo e kinga e mangko la unga lunga mo. Ai kele ya lo fa. Oe kumulele alofa. Amen. And the English translation says to neglect. To neglect means not wanting to do it. But in the Bible it says, if you know what is good and do not do it, it is a sin. O sole, yo fa longo le manga yo fa ngala kingeli. Ole lo me fa ele fa ole. Ansala. Siki ala kingeli o filem. Shalom. Amen. Ole lo vai o colokus. Fai mai le poko, le alcala le poko. Awol fa fiki. Ile mele le fai mo ka un fai ya. Mene. Pa ma fai ona fai. So ngai ma fai. O ngi ko fai mo se fai le silis o ya ngai fai mo le ma fai. Amen. Ai ma fai ya nga fai. Amen. Ai ko fai mai ku sia ko polo fai mo lau kengel. O le lo fai le mea. Le fai ona. Ma fa per kangi o le mea sao. Right thing. Le lo me sao ka fa ya le fa ya le. O la nga sala.
War ka uo ngi me so sen mang yo ngi o la ngale fi alu sikia e kele alu pa ele uskai kele alu pa ele lofa kele alu pa ayu le se me ka useanga le leia oi. And I tell you today, you will not go to the rapture if you do not love, if you do not obey, and if you are not generous. Ai fai mo fera ku spo ya lo fa ka lo tu po fa nga fai el fin sunga ma kwa ya fa mangu ya le ku nga ku pur fin salfaka ya elia yo elia ele uma fa mai ele uma la ali lo le sil mele amen afon kala ku spo ele uma la katte falawa ele fai titia swa u fangu wa vai Tala Elia o foi mo le anga le mo le alof amen nga mo mo fa ya pela amor que ngeses furva nga alu fai mo le me aya le povil me ai fa longo so ya que foi ya ya amen que le foi ya se povi foi le siles ti nga fa longo so ngi la wa fa ngi me que foi ya me pa e me mama amen. Aleluia. Wa mga wifa umar ka kulang sili mangui olea. Ngai lo lea. Fia foi. Fia. Oro fia e foi le me. Me nga wakanga ai wakanga ula unga kulang sele fia foi le me foi mo le lofa. Amen. Aleluia. Aves pat chile tu. Uskai alofa angalelei e ke alu sikia. A pasi ole uskai wa alu sikia. A pasi ole alofa wa alu sikia. A pasi ole angalelei wa alu sikia. Amen. Alfa se ole alanga manga ia me uma ke faya. Angalelei lo roko Amen. E mamaro roko. Amen. Amen. Pai fakas oi se al wa el mongo yova. Kali oi. Ole ai Ela fa o moia loko marca ko la ko fa o fo lava yas. Vai fai pe. Per kala vera samo weekly asoia. E fai pe Amen. Ai que sau pe e fai pe le upo le ko ai fai le siles. Ai que sau pe fa longo. Sau pe fa longo na le ka penga yo. And now we come to our fourth point, which is a clean heart. It says in Psalms 24, verse 3 and 4, who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Only those whose hands and hearts are pure, who do not worship idols and never tell lies. Clean hands, pure heart. Ka wer mero loko mama. Afonga mai la fa o mai lo pole tu. Auangi mai maua lo loko se mea fa kauva. Iko kongo e kalesia le akua iko kongo lo wainga. Afonga mai fa mama lo loko. Kilia lo e loko, kilia la vai. Ela foi manga el vai o manga yo le. Loko. O que fa kanga se me fa kauva. E destroy pe ruin e lo loko manga ia. Langa le ke fiaru sikia. Nga loko mai alu ele alu se loko leanga. Afonga markama le destroy nga ke loko leanga. Amen. Awang compete follow loko le se faya le me ke mfoye oi. Bai, amen. Que sawa e fai ala we. Le me awang e compete se. A fa longo mai. Awang e se la motive fai la o nanga ile tua malau tau tua. So se me ko kongo le kale so se me ko kongo lo wai. Amen. He fai o me male loto sa o male loto mana ya male loto mama. Oi fai ala melga. Oi. Nangale ke fi o le mongo yo ko fasile si akali fasile si de ka kala kai fai le si oi ia oi se al wai oi se ki ngai mau fai ngo fie ele lo ele si le ai mas kus pai fai kaua fai le lo kale oi se kaliles lima mama le ya la foi ngale mama lima o ye loko ngai le mama lima yo hi lo ai me fai o ke fa manga ku per ka ko lo kama langa pupulo yo maka o lo asio kama lo kama foi el mako ainga ke va ai al foi ainga malo
Fai se maliu po lea lava se whalawelawe o ka māloe fai o le whasoa me umar kongon makai. E ko wha umar ka māloe la inga sa wali mo le whale fia ai. E anu whalawelawe e le ai o. O ka mai le ai o. E ai e lumolo ki ngā ese le koe ngā rungari iso. Alo ki ngā fwila, ngā ke lo le lei arka i alongkoru. E whai le lei alo ki ngā le mea ai ma alongkoru. Po whēara le mea lorko i ngā i loa le alongkoru. O e lo ki ngā. E whakaha ai mai ale whare. A whai la whara wela, sole. E ai umar, e le ai kumaro. Whai whaasoa arka maro, e whaasoa umar sa wali mai le singa. E a whai ka woki ma le whara le fiat. Wo mara malam mai la ele asa kale fai wa ele vavelo ol masau ola nga valor malo le lokko le kaka awanga misfake ka inga ya mako amen mako au kala kikinga amen mele ka ole lufi lima le leia le lokko le kama o mo sa o ngore le mo. And I take my dad as a prime example. When it comes to clean hearts, he would give everything away and keep nothing for himself. Although he was a bit hungry, his heart was clean, and this was his purpose. Amen. So sawa ngon limo ka kuwa. Amen. Me falanga ka mga kuwa o se ke meika, bakile mo le lokko lokinga. E fa pele mo me le mo ko. Amen. Yo. Me nga ko ke fai o ko fo finge fa fo mo se fa pele me le mo ko. Amen. A o ko mo mua e ai le sa ko. E ke ia o me le ia le sa ko. Amen. Se le hava nga ka maro a. Ya ilo a. No fa ka maro le. Al melo le ko ka maro wa ma o ngamai. And wives again, submit to your husbands, be kind to them, and show them the loving that they want. Awa langa le fi alwa sekia. E alwa sekia. Ya, puki me le morkoi. Maka ya tulua fa o malo. Ya tulua al korsu limba. Amen. Ya lo fi ai se si. Fa pele al parolo nga markoi nga kango ai la lisa. Amen. Amerika ke le kango ko li wo mo ai parolo ri. Amen. Korsu limba. Wow, mai mea lelei e le tangata mi o lelei. I mea lelei o teu ilo na loto. O le tangata mi o leanga foi. Wow, mai mea leanga i mea leanga o teu ilo na loto. Ke fiu nga ngaro uroko leanga. Ke fiu nga ngaro lele mamaro uroko. E kasi alo kaukala mai loa. Amen. E fiu kaka pretend fa foringa nga e speaker. Ilo oi. Amen. Avol me fai. Aquele speech. Leva mail poto on ka po fa, ve boluju ko. Ia siliona. Leo le roko. Ngai leo inga o. Me uma. Amen. Amen. Or ka u le mele se ka u le ainga ka u le loko. Ya loko mama uma ka ko se loko. O ka maka ngo fiole ka le si. O le ka le si ko ngwa ngai or sikia. Fala ngo for kana kus poyer fa boluju fi ko ha. E ana ina ia tu ina hatu le ekalesia mata ngofie lava ele ai seila Po se manu minumi. po se tasi mea fa pena Aia pa ia le pona e pa ia le pona amen ai pasi umai me yo la unga ngir kaya ke alusi kia kaya pa kupu amen uska ia lofa angale loko mama loko lele. Amen. Ya kakir vanga mun le ka ko. Pai lesi ko sa vola sale a. Amen. Tangale me magaya le kai ko ka ko siwise le ka penga ka ko ka lesi morsi kia. Amen. Fia vea makaliuska. Ka funga fia vea makaliuska ma finguska. Amen. A meia le wa fa longo mo ya le erusikia ele kai ya kulangango ai o ko fu lungo ka ko live awangi mesia la unga ya saka kasi e ka penga ai foi o mo lo ai ngarsikia amen
Kuli mai, every Sunday, awang e Mesia. Whasoa fo i launga ngai ka penga i o uncles mo aunties maisi kanga le ke ika yai ameni. Ai ka kanga whasoa i launga ka penga ai. Ai alofala ma ngai ke. Whasoa i lo ngai ka penga fo lo ainga morsikia. Morsikia o me moni tu. Ele iso na pelo. Amanu yele tua. Soa fo Yesu. Amen. Atutulai.